Uling dosat ke jalan yang Barcelona Most Reverend Archbishop Victor Lingdo lapin kenmau ikiriunget ke balang Catholic ya ke jingkardor ke jingdawai rosary kam tam hawni ubnai risau ubadi ubnai jong rosary bakut nakal yang uling dosat ulong ba kiriunget ki di banduai ya rosary bakut haki ying sem ki ying mani haki parish haki balang snong bar haki jaka ba per bar ulakin tujur ki pain riunget banduai shedrem hau rosary bakut Shushu loong ba, badai banduai na kebenta ke jingsu ka perthai, banduai na kebenta ke ying ke sem banduan ke jingsu. Ke jingya bha bat ke jinga teli, bat banduai na kebenta ke jingjob ya ka pop kesang. Iki jing snil bat ke jing penshoy mensiam baman ha ke jing im jongi. Nilapoi habakut jong ubnai September arhajar pusau. Happy baro kilingdo kironium batray hak archdiocese of Shillong. Rengkat bat pi baro ki pai rungai jong ka jela niam archdiocese of Shillong. Ni sarung ho benai October na du shai. U benai October ka penkan mau yang ni de benai jong rosary bakut. Bat ha ka benai November ka penkan mau yang ni kumbaju le barbol balang snem de benai begini banduai rosary bakut haman lagi ying hagi mani hagi balang shinong hagi parish bar hagi cakap repair dia makatan tujuh depi barok prabangai banduai shirham yang rosary bakut bat banduai tegak jingsuk pertai kabar banduai nak banta kiying ke sam changi banduan ka jingsuk ka jingya bha ka jingya miak ka jingya ye ka jingya tali ka jingya kawai bat ini banduai rosary nak banta ka jingjob ia ka jingla persha ia ka pop kesan ka jing pensha jing punjo jong boman ha ka jing em sim jangi shimet Nama kecing tuar seri kaya lam yang ini, syak kecing job, ia kecing yang naik paro. Kadang kentujur, bat penlong kecing tuar seri, nadu benai, Oktober sitarip hadu bakut benai, Oktober. Bat ni bau benai Oktober, ibu rokir kuat berper belong missionary. Kom Teresa jong kelum Jesu, kom Francis Assisi bakut. Dan maka terkadang hau benai Oktober dari benai jom mission bagi YouTube berbuat abami benai Oktober ikan mau ikan mission. Bad ni juga ikan mau yang terkasih utrai mission. Gadeti manla iwei Pakistan badan diocese ban Kershan. Ban Kershan lam ikan ni ka mission jom utrai. Dah kecing duai. Da kajing no asnian bat da kajing kren pat halap yu jisu te nga ka sim ngani kala ru ban penkan mau kam dam ye kiling do ba kiruniam bat ikipai ba baro balong missionary hala ka jom ka yin ka sam ka parish ke blang salang ha ka diocese chingi baro ka we nga duai ba ka khu ye pi baro kiling do kiruniam bagi pai ba baro jangan silong archdiocese to blame kuye pi leng baga jing sai lam jong ka Maria ka Pakistan kublai ye pi baro